gitu? Nang dia. Dari apa ini? Lupa lupa. Tuh. Mau madu. Udah nyak ajak kene-kene mau. Bose ngakue na mau marah mau. Dan nyak ajak nih ajak cereang bapak nenek Pak Selam. Ngejar 5 nasi. Pelan-pelan. Mau ngaji. Anak Pak Rame. Saya santai bro. Nyet rokok Gus, nyet rokok. Nah nyet rokoknya ngapa rokok? Nih tante ngapa korek? Tuh apa rokok tuh? Bapak dibucu tuh. Nak nanya non penabu, adik itu masaut pasti amburu tuh. Om Swastiastu. Gede nak kerasa pangkadena nonton aja telung tali ya. Tuh naik. Pangcal kiape. Saya kade rame apa ya ada di Pura Sakene ramen gede nih. Aja sebenarnya rame niki. Munyin mesin mekus, munyin kuluk mekus. Keras gede. Pokoknya si rajatan gede membalik tiang katuna si cang tiang. Ya gede. Pokoknya nak mulai harus gede makin. Nang dia. Dari apa ini? Lupa. Weh. Aja neta tuni ya bahas pak. Kita sepak deng. Balik aja deh yan mai. Nyeta ginang kita mau balik nak parami deh weh. Kong kayak mai kayak mau balik dia anjak ke. Weh aja kalian dia berpikir lenduni. Ya ada nak mau balik nih gitu kenal dia. Ini sengkengke yang penting dia yang pemanpis. Boleh demi caca tepuk tangan. Ini yang igal biasa anak dini rame. Ini alit-alit kan rame ini ya papa. Kang
Para menge nya mau bulunya kalugle gede. Nggih. Apa nak? Aduh. Kan kengken daripada dia asal ada nak ngalih ngoren igal. Bekudang tiban kadang ngoyong pergino kene. Ne untung wentang nak ngebel tuh Pak Bandeng ngebel. Dibi ada orang igal nge misi acaratan kosong ngetang. Hayang nge seled mulai nge buku tiang seled mulai. Neng antos penonton malu jak sing ada penonton amone nge penonton nge ten kengken. Yang penting dia kan mesemprot. Belang naik Pak nyemprot Pak. Yang niki nge uling keramas. Ingat nge bendan yang nonton Pak ngelagai drike. Ujang je dia lenge niki penabuh nenge. Foto nak tiang nah. Niki nyonyok nih. Ampun, niki jet nih. Gede na adrak nge. Adrak Pak 50 R. Sing ujang di badeng ujang malu-malu. Jenang awaknya ujang di joli ya. Dasar lelaki playboy. Aja di joli. Sini. Dem lep kos. Napa mesuntik vaksin nih? Negak pada kursi dia maju itu. Gak. Tante sudah mesuntik vaksin sayang. Siapa namamu? Kemita. Kelas berapa? Siles. Kelas berapa? Kelas? Oh, belum sekolah. Sama siapa ke sini? Sama ibu. Mana ibunya? Bapak ke sini? Oh, kerja. Siapa nama bapakmu? Siapa nama bapaknya? Ngubah kedes. Ngubah burung. Ngubah kedes. Kakak ngubah kedes, Kak. Ngubah kedes. Nya nadaan kae. Ya. Gusti Aji sira. Harmo Yaso. Oh, ganteng. Angkasa tadi nyampa nak lingsir nak taruh sesengah hujan di atas, banjir di bawah, uban di atas, kenyir di bawah. Kan aja nih yang mereka. Ceri anu di tebean. Ceri ando di tebean apa ini kok? Napi ceri ando di tebean. Napi ceri ando di tebean. Nggih, napi ceri ando di tebean. Napi ceri ando di tebean. Adi saru jadi. Api ceri ando di. No segeden. Bindo kok. No, tan hidang udian. Weh, dan kayun ngalir rabi ben. Ampun papa. Keno kane. Oh, neu kane cat bang diang. Banyak semangat. Tepuk tangan untuk si Haji Sika. Menang breaking pangkat isu di len marah dados pamit ceritanya nama balik dia. Niki wau tiangkan jengana binyak man pesun sesun tiang ben len ben. Ore gede. Keras gede. Yang gede ini kan awet muda bener, stres hilang, capek hilang, awet muda, pegal hilang, pikiran plong, pikiran jernih, pikiran positif. Nih boleh nih Bon. Apa buen kene? Mante ke gunung saya di Banjar Tengah. Aduh, ijalah kone sesun di anak padahal apa paling lenduni kalau jahat yang ayah. Ijo ya kone lakune. Aduh, boleh lenduni san mau payas ijo kaden setiayu. Nedo. Cek.
anu na. Weh, ngalde lo le nak penabo wow nyang saling saut I love you, I love you. Coba ibu hanten cari cepat saja. Beli. Tidak ni niang. Stop malu si Ayu ngurus niang malu je deh. Niang. Niang, mau madon dia apa biar tu. Jangan naik niang. Ji. Kakiang. Basot ni mau urus sang. Apa? Panas ni bahasa Ancai ni pangklu jangan timik ternyat nenek. Oh ya malu cang ko maswaka sek madon cai plaib ne. Ka kejar jet ni cukup lah bisa ulung nyon itu. Aduh Rai, kamu saya tahan nih bapak-bapak celak jet cadori nenek. Jika ni bapak pakai kuran ni je laku tu bapak. Saya bangga kuran ni ngibeng ajak langsung ke kori. Weh, mak madu, dapat serang. Sile barang mai abang. Nyata cakar tanya. Rai. Ya. Siap-siapkan berondong-berondong yang lagi kesepian. Pokoknya asal bodi ini barang cak keluro saja di muda-muda. Liu ada berondong nih, penabuh berondong makejang. Nih bertujuan cange. Oke Rai, siap-siap. Jadi teh selalu nah berondong nah tukang cenceng terutama nah. Nah, nih kan tuh mencang bertemu. Harus mengenal malu. Tukang cenceng, what is your name? I love you. Oh ya malu naik. Dengan love you nih. Siapa nama tukang cenceng? Ya, Ikanggo. Khusus untuk Ikanggo. Nih ada lagu spesial. Sekarang ini ada aneh. Nah, dona nengkek na cara nak ajak miyal kan. Kene jegek mau ajak aduh kengkek ada nenek. Rai, tanpa basa-basi. Yuk. Hajar. Hajar. Kanggo untuk lecek-lecek nih. Empu kuturan. Ken. Tukang kedang. Oh jadi empu ya jadi. Do begitu ada dah. Aja deh. Ada ipah buong can ini ternyata. Neneng yang pep nih. Salam sama Enja tercinta. Rai. Becengnya no. Lanjut saya.
Nek jadi na cang urus yang didu alu ini kan bo ini nak mula jelapar agak ada bisi celep royo rago celep sabar sayang. Nengi lalu ne urus lu barang lah ne bensin ne. Kal kijau gaya gini. Kaden paen dia ngale bapak. Bisi jojo berenang. Kenapa jama kita suak ke bapak Sini sayang. Dan lo urusan. Pokoknya Pak, itu sebenarnya saya, mumpung tiang Riki, jawab aja nih. Niki bangkong jubong Niki. Ini kanggo jadi bang bedek nah, kanggo nah. Adi mati aku nengen malu ne panas pasang yo sana ne panas sana magambang ada dia nyen kiai adi kiai jadi kiai jadi bawa lantang jenggot dia lantang ais dia kumis yo beda deket ya nak sing ini makenyam nak kapah ni nyak makenyam sabar na sayang nak mulo keto hidup agak kewoh memede dak babo maina ne mitro ne salam Enja salam kayak kamu paling jenis di ni belen kamu ada di ni sing beli cek sud mau minum benya ang kan sud kak aja kak ni udang lanyir marong sud kak toto ne maran ne benya na besi cek kanggo mumpung lep si kuran ne pu pemak jak kuran ne jadi kali ne baru lu jadi itu siapa itu paling di belakang paling Bruno Ken Monyang Bruno nalin dulu dah bocah dong untul pak dong untul sentara tiang dong untul khusus untuk kaki angkel gende kencang malu jadi nah dong naik di jam kakinya begini alih tiangnya nyak kede nawang woi nak nu munduang bayu bagus moden duni munduang bayu nak pada adam jang adik kita apa di ini yang ada renovas lo kita bukan segar dan ni macam-macam keboren cangin ajak nak dua lingsir kene ada macam-macam oh balik Sing bani dia meklo angsak bluk gitu tasuk kaki angin mending ane Lena Raina nene ane agak gede menti payun na nyah cantu kaki ngit jatuh langsung sini saya main goyang bang goyang malu dore nyuang keltes malu jadi dekat kakak sekes goyang malu ada dawang nyen mang kata wah mah di bohong kace nadi kamu kak nabo kacau pan bagus adi di bohong mah kace halo nak halo ada kamu ya kamu jani ngidam jan oyoy dapat pak nah mi manisan kenyamnya puas ngetel mah sasat malu Komang what is your name Yes, no. Snow jar masih panak nanyi marugi si acak ini lima masih nyi mang nyen ada lengkap Komangnya Komangata. weh mang belang ada jelok jet belang mamunya omang ada mang ata ajak nyen ke pura Dia ini pelasnya leketik mainnya Didian mange mama mang sing milu kuat dini ngoyo
Mang, ada pantun untuk Komang. Nah, saud nama saud. Nah, Nah, kupu-kupu terbang melayang. Artinya gitu nama. ini Artinya Gitu nah. Coba dengar. Kupu-kupu terbang melayang. ku Saya Komang orang artinya gitu. Gitu kan mang kau. Artinya gitu nah. Kupu-kupu terbang melayang. ku Nah, makasih, Mang, makasih. Oyo. Ajak ngibeng lu jani. Tepuk masa dunia Tepuk dunia ya saya tepuk kelesa peninggalan lu. Nah, tunggu. Yuk ngibeng. Ayo sayang, langsung kita hajar. Tepuk tangan untuk Komang Kaca. Ngejar 5 nasa. Pelan-pelan. Mau ngajir. Ah. Ada yang canak sing bisa ni Komang ni. Malah kita bayar canak ngajin. Nah, yuk belajar angut. Ikan lah kini. Ikan dah aku. Ah. Son. Mang, na oren mo ang igal, Mang. Misi bunyu-bunyu berbibe, Mang, Kemudian, Mang. Ngidam na. Bang, aja sep. Do misi kayak ya muka. Di muka, ya. Nah. Ini awak ke depan, Kepeh-kepeh, bon, Mang, Ngidam. Spesial untuk Komang bekal kayaknya ke dalam puri, Mang, nah. Bisa malah gaya aja cah memang bawa ngajin Mang tapi marah sama tekap begini aja Mang ternyata kamu good Mang good boy kamu Mang